Sisi kaunti ya Tharaka Nithi Muthini Karangi na rombete arutwo maria matabotire kugwata grade cia university mathungire kiri cukuru cia Obundi na muno kirikanaga ntukoni cia riu wira wao bici utikuonekana na Karugi ariuga mwana akathikire cukuru cia Obundi aomba kuyandika ari wengwa. Nyuma ya mpumichagiro KCSE gutangazwa kiumia ikuruku indi kiri kaunti ya Tharaka Nithi waziri Muthini Karangi narutite mbitwa kiri barabatira omba kuwata grade cia kuthi university mbeo mbithi itiuragira bantu hamwe keo gake na mwana uyu arawatie D+ murungu no munengerete kuma guciara wake na gitibutika arakiri na ka nyoni cionthe cia mwere kwi nyoni iri ya mithoro kwi nyoni iri ya maginyo na kwi nyoni iri ya mwere ana kwi mwana kawatai athi university atuike daktari kwina mwana wina D+ amba kuthi technical training institute akambia kurutha stima koguo inyera mwana uyu ndagitari na mwana uronge niwe kurutha stima inyenu cionthe tucienda mugongo niwe tuga community ni yetu kana mugongo wetu uthi mbere. Muthini akimeneria anene barana babagitaga moyo ana barabatiro mba kuwata grade ino cia kuthi university araugite mwana batiri kurekerwo na kuthoma kuringana na kewa giake ndiskarinjana aciari kana public baba ndiskarinjana wetu bakiboneria technical institute cia utheri kana TVET cia utheri ndenda through the observation tuone kiri cukuru cionthe ana baba qualified kuthi university ibagana bara batigitwe bata qualify ku university bagana ukaritha kirindi kia gitathite university kyo kingi iri onkuria gatukabauraga kana gatukabatana ruji na ibetu ikagitani waku Muthini atariritie tuire mbinu yokarana na abetu na mbinu yokarana na abetu iku identify talanta ya mwana uyu ketha mwana wa sports uthiyukie athi sports athi raini yake ya sports ketha mwana wa kuthi technical amba kurutha accounts amba kurutha technical course ya agriculture akaomba gwitethia the better na kuringana na bora mbije inyoka thindi kuruta Japan China antuba digura developed antuba baba ya mbechira mbingi na baba ruta bena baba engineer technology munde in the world na antuba kurukite technical courses inya baba ruta nkari Japan na antuba ruta technical courses T graduates, most of them are not graduates kuto to discourage antuba kwenda kunyithiria moyo kiriana betu. Nkiripotera Waru TV kumantere Tharaka Piti wa Paul Gwakabithe.